Kari muliang Area Development Council ka kenhun bapai ya karoi ka par khapu talum ya boro kinong ilam sinong nak banta bani kren ikijing e bakipai ba ka than ki ya kendu ha ka tai ka ji kendu klami ru ka ji kren halor kumnu ban penim biang ya ka yau langpi kapal sedang ban kenja hadian ka jing hangdam nangta bandawa nak sarkar ban kentiu kerdano ya ka nong langpi si saka CHC batru ban sedab hano ek surok na langpi sakersai kat kum ji thu dos katri ka council ba WS walang kinhap ban kendu biang haka arpnyu tereng mentau benai ban nyekren bat budian halo katai ka phang Karai ke jungi mentang isim baik ke bakam kongsan ni kedai kan ke yolang pi ban kentiu ya ka ban penroy ya ka nilai penbaik juru ban kendu bat baro ki nong pendia jong ke yau nang ta ki sodar jong ne ka dong thai bat ka ba arpat isim ya karai ba ngide ban kentiu no ya ka ni ka nonglang PSC haka CC nang ta ka wei pat ka surok bang ikren ba deban traina langpi sekersai kita gini bentar di bakungsan bang ikren haka nek sengi kadau ka pensimkia kalong ba menta katum ke jengpej ke jongi kinong yalam kalong ba kat banang wan kisni kat lang trot kamtam haka nek lockdown menta siliang jong tu giau tu badai hak area ba hap kambun ki dekhar lapli penman satu nre kalau nang sam salah nang kenja kene ke yau kasih ke jongi Tedena kata kadang itu apa kayau kasih jongi kumbang ilat hung nadu mensua kan im kan roy napor sepor dekata ka benta bangisa long ikan jengalang kam tam banyak keren namta kayu lang pi